Kanalımız var mandatı ötközler. Aile ufaktan tarafta devşikte aile ufaktan tarafta. Ötközde yatar. Bizde tarafta kötürmeyiz. Gubernatörüne tarafta kötürmeyiz. Yapılır. Arı bir adam yüzü var menem. Sıra söylemez. Dolarım baylap. Yılga biz taşıyız da. 10-20 adamdan mesela ki buday fıskına söylüyor. Ayraklarda buday var aldı. Sonra merkez sıkıntısında cambuda taşıtırlarda bir sıkıntı aldı. Başka merkez derveydi. Biz olsa buday fıskına şurada berçölek de. Buna çok kalkıra boğandan ki, yüzdamda boğandan ki. Buna ne kere var orada? Buna da harbi bir tutsak hoş geldi. Senetre oyunca biz hastaneye alabilek de bu. Ha, dükkanlar nasıl aldı? Buday fıskanda berçölek bağırdı. Ayımını götürmek biz geçe Tamojniye bağlıkta makul diye otar. Yani nalogu senki bir takmet normal. Yesen bile ötközbeyt ata biz de kıynap. Neme dedi? Hükümetin de geldi. Hükümetten apardı, sıraptan apardı. Bana ne yesen bular var dedi. Ötközbeyt. Gelsen mi olacak değil mi? Geçen söyleş kalmış. Yesen bular buna. Sement gerek. Öz Tacikistan'da sement tıkıl olsa, Tacikistan'a mekere var öyle sement misal için bak. Mallar ötürüyorlar. 4 koyun üstü ötü de koyun tarafta tarafta. Biz karşı emes, Granstan'ın karagan toz kolu var bu. Değil var, Granstan'ın arı bir taşmat atılan bekmeyin mi? Dekelişlerin taşmat atılan bek. Arslanbek, bundan geçe bizim obasının hakimi dağı, rayonun hakimi dağı, buna hoşlar buğuktu. Bunlar tezkeresin ki bizge ayıttı. Eğer de hoşunday kılıp bir içki postlarda alıp bersengizler de bular değil hoşunday kılıp. Bular dıykandardan hoşunday bir avalına geçe dağı tuğra tüşünü menen mamilece salıp kanday maksatlarında koyulganı bizge hazırınca belirsiz. Kontrabandı demeyelim, kontrabandan tosun gibi. Karşı emes biz o. Arslanbek bunday. Biz aytıtağız, eğer de o atkesçilik degen bolsa anda çegaranı bekemde gülede otağız. Doğru mu? Atkesçilik iki Kırgız rayonun ortasında bol boyutta. Atkesçilik iki ülkenin ortasında olur. Demek memleketlik çegaranı güçe çıkarır. Oşol yerge boyuş gerek. Buna sizden aytlarınızda biz 100% makılız. Geçe daha oşol suranıp bizge daha bunda ki ötküle degen yerden ulan gelip ötağız. Dokumentlerden bardığına bu yerde daha Arslanbek dedi. O taşmadan men jeke 7'nin nalog ötküle dedi 8 milyondan 30 milyonga çeyin төлөбөсүң dedi. Biz kursan bolduk. Şu köçedegilerge bergiçe akşanı para berip yürgüçe. Mamlekette төлekte kursan bolsa hem mutlu kısıp atırgan. Kanday bu biz? Biz suyun degilim el mamleketke sadece 8 milyon bolsa, 4% olsa biz 40 bin adışı төлöp koyuyorduk bizler. Biz jakşı misal için 7 maşına 8 maşında sadece biz 20 milyonda payda görsek 80 bin payda görüyoruz misalda. 40 bin mamleketke verse biz kursanız da. Siz aytsanız ne hoşunda 2 ayın noktasında. Bir yesem böyle kıyın odat da biz nalogu etet, nalogu men tamojna. Sizlerdeki законный документальный de odat. Bir de nalog baş gibi eteceğiz. Biz yesem bular var. Ne var mı şu getirin? Ama yesem de tüpüyen balдар ana sura. Kim? Kaysa var? Nasıl kaçan balдар? Ay Cigit. Gelsen. Gelsen. Negizi kimnin buyruğu emniyet toplam menen turат. Buyruk var deyip buyruk. Buyruğunları korsatmasa buyruk yok deyip. Sen Cigit. Gelsen gitsen başka kaç. Önüne geliyor. Ya. Nereye başlayalım? Bana aldı bana yesem başka. Telefon çıplak oturasın. Telefon çıplak gene Ular kızmat. Buyruk var deyip de buyruk. Buyruğunu bu kadar korsatmasa korsat almayın. Ular kızmat demez. Bunu savaşka işte şu gelgen. Şabaşka. Uşaklar şabaşkalar. Kim? GKM'den kim bu жерде? Начальниги мен деп қана жана кешегі бала мен көз мен атылғанда да бұл. Ал баткенде мен Аслан деген бар, фамилиясын ұмытып қалдым. Сен дейді, әрбір адамға келіп деді, мына түстіп, не деді, мұны списокқа қылайын деді. Ал үстіне апарайын деді. Баткенде күтіп тұрады. Мен 10 күннен бері шәкір айтады. Менға деді, кредитім бар, 10 мыңға сен қосып төлеп бересің деп отыр деді. Алишер қайда? Алишер. Ербаев қайда? Тоқтошытында шақырсыңдар мұнда. Жанбай сенен мындай болуп атат да. Жана Баткенде бар, Баткен шаарына келе беришти. Төрткөлдө бар, анан Кайсуда бар, анан Интернационалда бар, анан Бешкент айылда бар да, 5 пост бар да айылдын ичинде. Азыр жекешкелер айтып атат, Баткенге $500, $1000 беребиз дейт. Бери келип Доля баягы. Өткөзбөсөм, бул жок дейт. Мына кече $500 берейин десем өткөзбөдү дейт. 1000 дейт мага. Документальный болсо, 1000 бересиң. документальный товарлар. Документ алып. Без документ болғанда 1000 беріп өткізген жақсы екен да бұл күннен бері. Анан кийин булар айтып атат, $1000 аяк берсек,
Hazır mına hurmatly депутаттар келсиңер. Келdiler. Al Жогорку Кеңештин депутаттары. Депутаттар siz bana çınız degenizden kel uqaytı bol bolsa bak ne demek? Жигиттер. Onu uqtular. Mana hazır ККМдабыз дегендер бар качып жок болду мына жерде. Баягы жарыкты күйгүзгөндө таракан качкандай болуш. Демек булар мамлекеттин душмандары ушулар. Муну элди какшатып, зардатып мына районубуздун акими турат. Районда мына чегара кызматынын жетекчилери турат. Милиция кызматкерлеринин жетекчилери турат. ККМбы муну жасап аткан иши ушул гана. Масканы тагып алып качып жүрүшөт. Алишер мырза, сиздин коллегаларыңыз. Biz karşı emesmiz. Муну маскара. Контрабандан тушканы бар. Мындай маскарачылык болгон эмес. Кандай Жогорку Кеңештин депутаттарынан ККМдин кызматкерлери качат ушундай болуп? Бул не деген өлкө? Бул не деген маселе? Бул не деген тартип? Suyun geledi, 7 bin alıp götürüyor, 8 milyon aşkından götürüyor. Men аны түшүндүм. Men аны түшүндүм. Adamın suyundan ki bunu kapıya kıskanız tur emez. Мен аны түшүндүм. Мына салык эмнеси боюнча мына карагы. Бюджет комитетинде бул киши. Salıklar kabul da Bir tenge ver müddet alбай, 1000 tenge ver токтото албайдыр. Биз ошону укалы деп келүүдө. Мына жерде атайын буйрук чыгарылган экен. Бирдиктүү бир терезе болсо, булар жан дилибиз менен төлөп койсок десек, мына расмий түрдө айтып атат. $1000 бересиңер, өтөсүңөр деп. Туурабы? Ушундай деп атабы? $1000 dedi ama $1000 kıymet mi dokumenti olsa adım saçın kelse sile tarabe ben deykanlarda 2200'den berem dedi. Bazarda 2300'den satıldı. Arzan berem dedim. Ama kısırgan sen dokumenten götürülüp de bular yolunu nasıl kurtarın etip. Esepleşim dedik de. $1000 da kim verdi orada? Gitsem gideyim balları. Ötközüp koyuyoruz deysen dedi. Buna sparap bak gelmesin mamleket. Bişkekten. Bishkekten bu çağa ayılır. Aylığa gelecek. Aylığın içine, kulunun aylı hükümetin içine buna. Yoksa tur emez, bespri der kulotat da bu desem. Мына азыр жемдесе кызмат берсек качып молдуп жетет. Качан ККМ менен жүзү ушундай болуп кетти. Ne ötürüzü Намысы кандай болуп калды? Aylı hükümeti tap gel dedi. Aylı hükümeti de kapardım. Aylı hükümeti sparapkar al bana bu meni işkere bir distribütünde abar kantinlerge düşüyor dese dağı. Hem bana da tüzük demek. 2 günden beri adamları izlep kana kim kança meşe arasında ben cazdırıp jülem alır. Şu turu var şu. Öz zakonda var mı şu dese? Жок. Андай нерсе жок. Nasıl var? Кыргызстандын ичинде bir rayondan ikinci rayonga erkin жүргөнгө кыргыз жаранын укугу бар. Бул бир товарлар эркин өтүшөт. Бул эки. Мен айтып атам, аткезчилик бул эки райондун ортосунда болбойт. Эки өлкөнүн ортосунда болот. Эгер андай болсо чегараны бекемдеш керек. А силер Бишкектен алып келаткан нерсеге моундай кылып ГКМди кан ичкич болуп калды да, кан ичкич болуп калды. Мына ачык, мына ол далил мына. İçine Kuday'dan korkuşukta gideyim adamlarında. $500 vereyim dese çok 1000 veresin de keçeten beri ötkürбөй турат дейт. Мына 10 жерде gün семент, oldu bunlar. мына жерде семент турат дейт. Мына жерде бүт бардык кайрак, бул жерде суга жер жок. Бугдайды сээп калбаса, бүт сери турат. Мына кече жамгырдын алдында сээп болсо, ошол жер сементкич деген ал эң керектүү мезгил учурушул. Эртең кургакчылык башталгандан кийин эмне кереги бар? Муну мен ачык эле айтышыбыз керек ар бир нерсени өзүнүн аты менен. Муну кээ бир кишилер чыккынчылык деп кыйтырып аткандар, чыккынчылык ушул болот. Өз элине, өз мамлекетине чыккынчылык ушул болот. Мына ошол элдин рызкысына бугдай себебиз деп, үрөн себебиз деп аткандарга ошондой тоскоолдук кылгандан өткөн чыккынчылык барбы? Болгондо да азыр айтып атабыз, алакандай жер болсо дагы бугдай себеп үлгүрүп калгыла. Себеп жагдай ушундай болуп атат. Бизге кошуна мамлекеттер нан чыгарганга, бугдай чыгарганга тыюу салып, ун чыгарганга тыюу салса, биз өзүбүздү камсыз кылабыз деп аткан учурда мына ошондой болуп $1000 бересиң деп кекиртегинен асыл кырлар. Булар сөзсүз кекиртегинен асылат Аллахтын тарабынан. Жок, берет турган күн келет, Алланын алдыга барат да барат. Анан мына ошондой болуп качып кеткендин көрдүңөрбү? Жүзүн чүмбөттөп жалынып алган. Булар ошол кызматкер экенинде да күмөнүм бар. Мен уктум эле буга чейин азыр 3 посттен бириктирип, ставкасын көтөрүшүп, бүт баарын алып бир кишинин чөнтөгүнө топтошуп атат деген укканбыз биз. Сиз дагы мындай райондун акими катарында, эгерде биз эртең барып расмий түрдө муну өтө чоң чипи болот. Бул баягы азык-түлүк коопсуздугуна көрсөтүп аткан сабатаж. Эртең элдин ачка кала турган
Özü kamsız kılbay kala turgan uçur gelip kalsa Kuday saklasın düzdörtüz uşulardan kekittegilen kusturub ola turgan mezgil keliş керек. Mına kaçıp jönөгөн bu uyat mesele. Kaçıp kayıp ketти, ушунун аркасынан өттү да. Кайда кетти да? Мына бул жерден качып келди, бул жерден чыгып бар. Hakimga da bordim, 2-3 yol borsam jo'q bo'lib qoldim. Qiynalib ham gubernatorga chalsam o'tkazmay unda spravka deb hukumatda bordim. Geçen gubernatorda oldu jiyinda. Al kişilerdi Telefon ko'tarmaydi, telefonda bo'lib. Jiyin bo'lgan men jiyinchi turib qiynab. Bu yoqdan tajik bizni otib qiynalyapti. Bu yoqdan bizni organlar qiynasa qanday bo'ladi endi yashab bu yerda bilasizlar o'zi. Boshqa jumush yo'q bo'lsa. Men mailida kursam bo'lib dokumentdan ishlasak bizni hech kim to'smaydigan desa dokumentdan olmay sho'pak kurashtirib, yedin налог o'ssaga munda qiynalyapsa bu qanday bo'ladi bu yashab bu? Manday bu buyruq yo'q-da bu zakonda nesa har bir odamga kirishib qilib kel degan adam. Shunday qilsa bugun o'tkazib deb turadi. Yesemgin начальник shaqda polkovniki. Qayda jurut oladi? Batgandan Oblastlığı. Shunday qilib keldi odam qiynab bu qanday bu yashab bo'laymi? Har bir odamga kechak jaldırab, nechtamashak olasın deb men tunmini jasab Ekinda post bormi yo'qmi? Post bar ham oldu. Nimalar internasional var. O yerda bormi? Granitsa qayerda? Tajikiston qayerdan kiradi? Granitsa ko'p aldi. O yoqda granitsa. Granitsa men post. Bu nega shuncha bu Şeyde Tajikistan'a satasanlar. Meyil mana hozir 10 ta beda odam turadi. Post barda o'tmaydi post. Post Mashina to'sib qo'yganda. Chegarada post bor, chegarada chegarachilar bor. Chegarachilar ham bor. Esamlar ham. Mana turgan esamlar nega borib shu chegarada jatmaydi? Beday jatib olmaydi. Tayyor tamoqqa bor. Ikki rayonda o'rtasida post bo'lmoqchi kerak. Bu nizomsiz. Bu внутри rayon. Налог. Molbolarga malak tekshirmay qolibdi. Mana shu yerda tekshirib qayga jurdim. Mol satqandan sen dedi, apar sen O'zbek Tojikistondan chiqadi. Men bildirsa Tojik bizda mol yo'qmi dedi ayılda. Apar sadaqda 4-chi kun mol bozor, 2-chi kun O'zgondan bozor bor. O'zgonga ketayotganlarni ham to'sib. Bu kopyalan berdi. Kişiler daldesi biz olduk. Bana bu yerda çoğun sıkan açardı. Mana bu odamlarga ham chalsin. Har bir odamga mana shu olib turganda piyozni ko'p bo'lsa ham piyoz ekkanlar ham nasihat menen bor ku ko'p. Bu da piyoz pishganda ham bu da pishgan. Mana hozir 3 kundan beri jamg'ir bo'ladi deb olib kelib kelsak bizga nasihat oluvchilar da bor. Endi naqalchilar bu yerda sabab bor biroq. Ular akçaga almaydi. Bu da pishganda bermaydi ular qolganini. Men beraman saçım. Samırza, bundan sanız, bunun kopyası var mı sizde? Yo buni kopya qilib bering. Kopya qilib oldi, ikkita demek oldi. Dokumentlarimizni al. Yaray. O'sha yerdan so'z ulartamiz. Bunu Dökeyim bunun kaçkanı öte kızıp. Ular özü sizler militsiya xizmatçıları biletler o'sha Dökeyim'de de işleyipler. Sen qanday bir forma kiyib oldingda turaversa mumkin. Chektirsan kelib. Tanışlarmi? Xizmatdashadi agar u bo'lsa. Dökeyim'in xizmatçılarını tanımaysan. Oston ekan. Avuştan hem ne qilib turadi bu yerda kelib. Namus yo'q, qayda qaçtırsan? Esenbulardan bo'ladi ekan. Esenbu? Mana o'sha valaketdan bari shu yerda ijrosi. Demek biz bilishimiz kerak-da. Endi shunalar yo'q. Ulardan Tamoynial Turusiyan dokumenti нормальный deb Ben tushundim ana. Tushundim. Atigi yigit qayerda qashqadi? Sizlar tanishsizlarmi? O'shdan kelgan bolalar bizga tanishtirdi. Sizlar bunda sizlar çok o'tirasizlar demadimi? Kim aldı? Ernesi kim? Звонясы kelgan. Torunum var. Arkada oturak kesler. Yok. Ağır emne bu. Emne kaçar. Vay yigitler. Vay yigitler. Barıp turasalar kimsin ya? Emnesin ya? Video olsun. Mana şunu yigitler sizler oylabaqlar bizni tapmay qalasizlar. Uşul günü uşul saatte kim nöbetçi turdu deb biz tabamiz yigitler. Gelmeysin de beri qalay. Tam namusu yo'q tam. Forma giyseler kesberip turaversinler. Nasıl ko'rsatib qo'yibdi. Sen kimsin? Gelsin mi yakında?
Ben 2-3 yıldır beri çakıram. Niye kaçasın? Emniyete kaçıp otasın sen? Jetekçin. Ya sen Coğrafya Kengeşi sana jetekçi emas mı? Жетекчи ошо бизге келди. Sen kim? Familiyan kim? Ne görsök, burada söyleyeceğim kayda. Машина келди. Kaysı maşına gel? Jür alıp gel. Dünya mı çalıp yapar yolu takasın? Allah sizi kiletem getiriyor. Qaysi to'qson qaysi buyruq? Oşanda toktan var ülkenin ne kaç otasın? Ya. Hem de $1000'dan töredi otasın. Sizin. Tanacana Aslan Kadir. Aslan. Aslan gel. Gel Cigit. Bana geçelim dinlersen. Bak gideyim. Şulardan bak. Hem de $1000'dan sonra otasın. Балдар өткөзбөй коюп баткенде мына мен шофер 10 күндөн бери жатат бар. Жердегилер после Бияктагылар эми мисалы үчүн барганда шок-фактор болсо силер өзү кой берсиңер мына андай кылып кел ана. Өкмөттө барганда документтер мына айтып атат баткен таможнясы менен налоговый сегиз бар жакшы дечи. Sementin neyisi mi lan? Sement duracak. Налоговый kana. Sement ne sebepten kana duracak sement. Biz dокумент болсо мейлі апарып иштер алып көрөсүз. Ya. Semet takan görürler mi? Жоқ, sementin көрсөтпөгүлө. Булар суроо коюп атат. Эмне үчүн өткөрбөй атасыңар? Sementten ne götürmeye tasarlı? Sementti. Қандай семент? Өткөзбөгөнү эмнеге? Ана аз білмейміз. Юкоцияға ноқаттан шығып атады. Осы Ақсу, универсал. Осы кетіш керек. Мына ичаты, мына Ақсудікі. Бұл келіп тұрып құлынды деп тұрады. Қолшатты, самовывоз деп тұрады. Қолшатты жоқ құлындыда. Кім? Евесі жоқ. Сіздердің қандай жұмысыңар бар? Шот фактурасы жоқ. Сіздердің қандай жұмысыңар бар? Сіздердің эмне ишиңер бар? Электронный шот Егер фактурасы. адам өзү тартип келип үй там салам деген болсо, силерден эмне катоодан өтүш керек? Өзіге 23 тонна алып келіш, по-моему, бұл. Реально? Өзүнө алып келе, саткан алып келе, егер документтери болгон болсо эмне Жоқ, көтөрүп документ жоқ ішінде. Ким ташып келип атат мына? Ээси ким? Мына водитель апайлады. Кимге алып келет? Royal Stroy деген. Бұяқта иесі жоқ. Мінекей. Енді құлынды деп қойған все. Қолшатты. Нурсултан бара деген да. Өзү материал бар да өзү. ИП Нұрсұлтан, там Royal Stroy bu, ошоға жазылыш керек еді. Бұл Ақсуға кетіп атпайбы? Мына Ақсу. Ақсу деп бұл баяғы фирма аяқтан жүктеп. Ооба. Мына фирма, завод жүктеп атады, ноқаттан. Ақсуға беріп атады. Ақсу келтіріп құлынды деп жазып қойып атады. Ол жазылған. Құлындыға беріп атады. Кімге бұл? Кімге? Сиздин кандай жумушуңуз бар кимге экен? Налог төлөөнү Эмне жумушуңуз бар сиздин? Ешіміз керек, учетты алышымыз керек та. Учетуңарды башка жерден алып алышат. Силер эми ушу эки тоого калып өтсө да кимге алып баратасың, кимге соесуң деп сурайсыңар. Тартибине коюш керек та баары. Тартип каерде жазылган? Законда. Кана токтош. Токтош дейт. Мына Эмне мырза. Мына бул киши мыйзамдуулук боюнча Кана цементтин ээси бул киши. Айдоочу. Айдоочу экен. Ноқаттагы цемент заводунан алып келатыптыр. Кулунду деп көрсөтүп турат. Кулундуга барып төгүш керек экен бул. Кимге төгөт, кантип төгөт, кандай жумушуңар бар? Узатпайтел. ЮКЦ. Получатель осы Ақсу, универсал. Ошо кетиш керек. А булар мынакей печаттар менен. Ошо кетиш керекпи? А булар келтирип кулунду деп, кулунду жазганда шофер жазып койгон. Пункт назначения.